Assalamualaikum warahmatullahi jaro 12 atin jumalan taduk ngan kadang puja Allah akan tua umat lamdonya bau jamun contoh dakalan dengan pantun hanam beda ada gebet jingga camprong decit gekalan bagi gajah benar urang bet rata jelorong galak gekalan ong genging hamba budaya bermaju agama berkong lagi barokah baurang Tuhan baurang maleng tajam temannya jemangat jarang wahai cedara bele pekundo bele pelentang nyota pemekang jalan agama sakit ngenangan Allah yang kekang kadungan kadang puja Rabbana tanyo meratib bek kendolentang apa joknya bak Tuhan esa bangsa Aceh katulung pekang beta bilebong jalan agama nyan kitab Allah betatim kabon agam inang udip lamdonya nyan kitab Allah betatim kabon agam inang udip lamdonya budaya Aceh sama takalan dorong mendorong sama tak jaga
dari dilekang hana mutuka nyan sekat kila budureng inang galak dakalan genyung dengan selaut geba cukup kenang ote dakalan cedah lagoina rapa itu bekayem kalan agangan inang mudingan muda jeuna peleka oi nyata dakalan dari dilekan jika nyata seluruh Aceh bebandung jarang kasih barokan di pekra-pekra hadapan Tun Aceh beeta pekang nanggro bicara bele go pekra nyoblang dengan gle kedro takalan beona pandan kagopo jembang nyan ketapike tanyo bicara bela gebarokang hasegop cuca nyan ketapike tanyo bicara bela gebarokang hasegop cuca